umngani wami ongishiyayo uyangishiya mina ngami ngiyi-1 mara nomngani angicabanga akanandaba nempilo yami ukuthi ngize esikoleni or angikho right or ngilele or uzongitshela uma afika la ukuthi kanjani ngenzakalani. Tommy, hello, unjani? Shonekini. Anaramgani yini inkinga? Umuntu ukuthi ngangani la? Mbuzi ngifike kini manje nje ukuthi ngisheshe waphuma phela siphuma ngo-8. Mina kodwa ngiyabona ukuthi awufiki and vele ngabona ukuthi No, you are wrong. Uphuma 8 and uyazi ukuthi siphuma ngani isikhathi. Mara right? Right, sure. Azingani ngizokubona mina angazi ukuthi maybe maphuma isikole uze ekhaya. Bangishiya kanjalo? Yeah, umngani wami phela lo angikwazi ukumshiya. Okay. Well. Yabona into ethiwa umngani. Kama mpela like namhlanje ngiyokuphoqeka. Kureka 1000 hayi phake umngani wami namhlanje kumele ngilana. Imagine umuntu yena yedwa uphuma nomfana. Hayi baya ngithi labantu bayishaya kancane yezwa ngokuyarwana bangithole yani angilandanga caba kumele ezisikoleni nomuntu kabhabhani sebenza isikolo mara fika la mina ngimtshela ukuthi alimele ale inkingi phela mara kuze bafana so mina ngazi shembele usile istate yeah mangizomkhuza mina ngiba kathi ngifuna lo mpara bekahamba naye and ke mangamboni uyambona ukuthi uyayithula. No, truly, I'm sorry, Rosa. I'm sorry. And the people are so good. Oh, by the way, yeah. Ngizole ngithatha injabo ye-toilet ke bengiyabhala ngisemngane umsebenzi loya but otherwise sengicedile Manje uthatha inqoda permission. ngisho manje ngiyabhala shuma kabe ngiyabhala manje ngibona ngabe uhlela ngisho nabo anisiwe Tapi milicala. shumi mara okay so manje mvezo ngabe so askisi Wrong, into akwenza ayikhorathi ngicabangile. Usumngane right shame. shuma askisi Mayi mina phela ngibhalanga ke. Ngibhalanga. sorry shumi mina ngibona bawuhlela ngisho No, hayi it's fine ke. so sidlani ngelanje Yaza ngazi. kota ikhalang No, I'm right. okay so ngikubona Hello, unjani bani? Ngishapho wena. Yini kenzakala? Ha, umngane wami phela nakho-ke uthatha incwadi wami izolo angikhonanga ayindaba nje imaqeda ukuthi ngihamba so uma ngifika endlini nje kusikhwama Nomngane wakho ngathi akekho right. Kumele nihlale phansi niyilungise le ndaba yini. mama lento ayenzela ngisilanga ayingiphathanga Kumele simile niyilungise le nto yini serious. sizozama ukuthi silungise kodwa kuzomele ukuthi sicale isikhuluma right kulile buphila okay ngizomtshela akufonele ntambama kena okay shaka oh yeah ngiyenzile ngayisend izolo ke so khuluma lokhanyana ne okay bye ngiyaphila hayi kahle nje ngizweni ngiyindlela into enzakala phakathi kwami so ngicabanga ukuthi mhlawumbe nawe lazilwane
kanti vele kwenzakalani kimi kuthi Ngidinga ukuyi-confirm indaba yakangani kanje. Ngiyena vele indaba kakhulu kudala. So wena bafuna kwenzakaleni ngemvuzo? Ngicabanga ukuthi sihlale phansi sizoyenza. Yes, ngingahlala phansi silungiseni ke. ngayini Okay, ayenzekanga. kufanele ukuthi uhlala ngapha indaba yeyiqaliphi No, nawe so okay ne noma ngizotshela uThomi anginakho ukuthi unenkinga nami mara ukuthi ngiyenzela ne umuntu akekho ngilanda imagine ngeke ngihlale ekhaya ngilinde ushiye azofika umuntu hayi ngiyekusalezi ngihambe ngisebenzisweni iyamodela angingathi mina ngiyakuzwa ngingakani because we mina sihlala azona ngifika leyana ukuthi right yena ithi asuke azolanda mina or it's a phone amtshela ukuthi abese kamorela manje bese mina ngifuna ngenze ngijabule usho mina ngicela ukuthi right ngikholwe ukuthi so why ukuthi ukuthi abangani something angana la mina wrong like why am I isangithe because ihamba mina ngeke sakhe ngihlale ekhaya ngingene nomuntu oqhubelayo endleleni angisho ukuthi bangani kanjani yeah maye ukuthi kumele mina ngibeke kube isidima sakhe Isukile. Yes, isukile. Ngiyana dele ngabe ngiyakho. Madani. Alani kunemen. Nakafika sikudala isikhathi sale yokuhlogele kumele ngabe ngibhale nayo ikhome ipheli. Uyafika ukuthi ngina ibaka esithi Kusabanga ngiyangani ngicela ukuthi ngize ukuthi ngimele yini kwatisayo la ayikho into nje ukuthi umuntu yeba omnye ngazafike like ulindele at least mawazi ke ukuthi ayazi umuntu asuswayo ngafike ngcono ngezihambe ulindile wena utakafika sinemo bani the next thing mangifika la esikoleni ngimsula ngafika kusamele yena makafika azoblame mina ngathi ngirong for ukuthi ngihambile ekugcineni umuntu ekumele usuke uzolanda mina ukuze sifike la esikoleni no awufiki mina nyama esikoleni mafika esikoleni wena basofika sofuna ublame mina ngathi abantwana abancane ngimorong for ukuthi ngihambile kumele ngenzeni angisho bangibona ukuthi okay ujwayele ukufika ngalesikhathi akafikanga ngalesikhathi namhlanje and maye isikhathi sokuthi kumele ngabe sesiyafika esikoleni mhlawumbe kumele ngenzeni ngihlale ngicela ngihlale ngihamba ngisho nami ngenze esikoleni ikuphatha kabi Kenya. I think it's all ukuthi like ungana and this is not 5 years something. Angifuni ukufika njengesilima kuye ngani. So mina vele makayenza into enjalo ngifuna ngathi maybe stupid or angazi like yabo ungenza isilima sakhe. I don't know, mara ngifila ngathi isilima sakhe. mayini umuntu ozisola ngayo Okay, again, no chumi sabangani for 5 years ni. Like ngiyazisola nami ngimakade ngakhulumile. Ngiyazisola ukuthi ngifike kuye like kwakusemele ngikwate ukuthi wayangilandanga. Like kumele ngi-understand nami sometimes ngisho ukuthi ezinye izinto angeke zenzeke. So ukuthi maybe nami ngi-expect kakhulu from chumi. So yeah. Ngiyazisola nje ngezinto engizikhulumile kuye. mayini into efisayo ngomngane wakho Mina ngifisa if maybe angeke aze akhona ukungilanda le. At least text or please call or a phone anytime ne. Ayisho mi angengikho ukwenza namhlanje so ungahamba ngithola esikoleni. Or esho mina bengijahile senze esikoleni ungiyeza. Yabo at least ngazi nami ukuthi ngiyalinda usendleleni or ngihambe yabo at least man. Ya ungabi islima sengiyazi ukuthi ayisho mina namhlanje okay ayisho nami because ngihambe. Bana mngani into eyenza ukuthi ukwakhe into engenza ukuthi ngikwade ukuthi ugele ufike esikhwameni sami usikhiphele incwadi yakho and angifuni ukuthi umuntu athathe isikhwama sami ngaphandle kwemvumo yami
kube kulahleka izinto zami la kube ngizothi ubani usithathile. Okay, I think ngizokhuluma ukuthi ikhombe yabo, like ifike esikhwameni sami akakhulumi nami because ngiyamthemba and then expecting izinto ezizo. Nini into sisola ngayo? Into engizisola ngayo ukuthi ngingabalondi omncane, ngiyafika, ngimshout, ngiyisikhwama. Yeah, nje ngiyazisola kakhulu ngalokho because sometimes vele nginokuba loyo muntu loyo ukuthi ngifika khuluma ngamagama wakhe. Yiyo nje into engizisola kakhulu ngayo friendship yami naye. Ukuthi ngeke ngaba yilo muntu engiyile ngaba. Yini into efisayo? Into engiyifisayo ukuthi nje yabo uma ngabe ngifuna something esikhulumisana ngathi angeza kimi angicele kuqala. Nami angenze ngazi ukuthi ukhona into azothatha esikhulumeni sami angaveli nje azithathe into engiyifisayo. Manje nje kusumvile yini into ongayenza Peter? Okay, mina like into engizoyenza ngisho uyazi umnganami ukuthi kumele ngizame ukuthi uma ngabe ngizoba late ngizame ukumtexta or ngimfonele. Ngizomtexta wena ngimfonele ukutshela ukuthi okay namhlanje angeke ngikwazi ukufika ngesikhathi esibekufika ngaso ngizoba late. Yiyo into engizoyenza leyo. Okay, nami-ke sengizofuna ukuthi like anything nje ngiyatshela. So yeah. Okay guys, kusambeni sodla manje. So, kunilambile yona. Esimini sekujabulisayo-ke ukuthi wena uzibekini sakhuluma nendaba sayisolva. So umbaza ngini nami ngizothola libe yo, imagine 5 years, 5 years. Bye.